kamu perhar sini kami ring beratu yude dulu sangat padu paudu. Aingge suksema andogala Om Swastiastu Om Awiganamastu Namo Siddham. Sampun mangkan pangucap nirante suksema. Nggih, riwau kadiasa punika raris pangandikan ide tumuli raris ide punika musna. Dustamek prawara dana jayati harasa. Ngawasanayang raris ledang kayuni de Sang Arjuna dahating uyakti egar. Sigra jarata sira risang nararya kresna. Digelis raris matur majang ngaring ide Sang Prabu Kesawa. Swastiastu jarira jana aradanan pasabada. Mogi rahayu kadasa punika raris pangandikan ide Sang Prabu Kesawa ngawales mungguh ngatur dane Sang Arjuna. Aingge suksema. Suksema Pak Putu niki dukase Arjuna sungsut sungsut ban okane mati jane lakar ngemati yang ijaya drate sakewala kewah. Nah irikelah mo sucian mo yoga semadi sareng Sang Prabu Kresna turun dadon lah ide Sang Yang Pasupati ngwadonin mateni Jaya Drate. Inggih suksema Pak Bro. Kengken depit. Inggih sapunapi niki semeton sane wonten ring jero dados niki nggih. Dados. Jero gede puri soang-soang pemekas niki semeton sane ring Denpasar Mataram Ibu nggih. Ibu Eka. Lamun Pak Tamtam nomor 1 Bu Eka. Inget enu wasene kana jani balas pantun lagoni Bu Eka bulan lalu. Bersiap membalas. Sebenarnya sebutnya aning-aningnya karena ada di ngeranjing kenten nggih. Bu Eka gelisih diki sampun antos sange sareng beli tamtam kenten nggih. Niki sangre demun semeton ring 24644 sireun niki sani pacang ngeranjing. Nggih, Om Swastiastu rahajeng samang. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu, rahajeng sembang buat pipi. Inggih. Niki sire iring titiang niki Ibu. Titiang Ibu Kartika. Bu Kartika ring Bestale. Oh, Ibu Kartika ring Bestale. Terus niki Ibu Kartika. Nggih. Titiang ngaturan sembang niki. Nggih, durusan. Sembang puniki nyeritayang Bang Eke Lawye. Oh, Bang Eke Lawye nggih. Nggih. Dia nyanyi dia anggreni. Nggih. Kacang menang ke Alkina Puranya. Nggih, durus.
Inggih dikang kawitin Om Swastiastu. Om mawikan masuh namo Buddhaya. Oduh dewa sadurung raresi dewa pacang metinggal ngelunganin Amatrapi Pekat wenten rares mungguing papet beli pebesan beli niringi dewa sane pasti kepisan ada abdi tuna yatna ring sajeroning tua dijage mapi dab-dab de pesan ampah adi utawi ngutang ane madan tu pelapan napi male nyasar laku Hapi malih raresi dewa jantos nyalah laku tu kadi dewa tu nyasar laksana luwe jadi dewa Doadi merageu yakti istri sane mau tamu adi tanpa patut kadi asa punika sampun pasti anak lanang kayaknya sampun pasti ke toadi merage ayu tu dewa utama pasti ke akeh lanang-lanange sane jagi ngode toragan idewa bayi cara Mbak Pipit kira liwati ne ane ngerayu Japan muncul bau tu wayang ngerayu Termasuk beli tam-tam ngerayu bener. sukses Bu Ka. Suksema Ibu Kartika. Bu Kartika dah. Nggih, Ibu Kartika suksema. sama aku rayang nih Nggih, tanapi-napi nggih. 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 Nggih, semeton ring WA call dados niki nggih ring makin 0362. makin babangki dek napi asane judulnya. Oh, topiknya malih hadiri dulu niki nggih beli tam-tam. Bekadong niki. Om Swastiastu. Jurusan Om Swastiastu Pak Wayan. nggih Pak Wardi pun iki.
Inggih Pak Wardipo. Ring DJ niki Pak Wardi. Ring tamblang. Oh, ring Ring tamblang. tamblang, ya. Pak Wardipo sapine den jak mak pipit. Ampura niki nggih make vene kenten. Inggih, terus niki Pak Wardi. Dulu Pak Wardipo. Inggih jagi kawitin tiang. Mogi aside ngemargiang. Ratu Dedane mugi-mugi rareside ngelumaksanayang. Nemadan saat wike jati Sanencen punika patut kelaksanayang inggih punika pidabdab sat wikani ya. Dia stun dasar iadnya niste Inggian sarana yadnya sane kaangkat punika marupuniste yen sampun ring sajroning budi dasarin punika sat wike punika sane becik nanging menuju ne utami pemekas nyane nadian alit yan nyane kaangkat dan tujuane punika tatujone sane dahat mau tamu sakeng mana mengardini mawiwit sangkaning manahe kayune punika ring sajroning ngardinin sane page miwah tulus inggih punika manahe kayune sane wiyakti page malih tumus baktine sadia dan pegang kukuhen raris antuk punika pikayunane subakti nentenane rarada keto ratu nepang kuning inggih kadasa punika kepatutannya nih ratu idedane mangde pretiak sunguningin ring sasuduk sane patut laksanayang nguningin sajroning suksemanyane indiki punika mepidabdab meparisolah inggih suksema Pak Wardi yang jagi nyalam aja inggih ring studio inggih enten tala ring jero mangku
Wardeni jero mangkur siko ring Angge ring tua. bila tua. Kesan kala ring Sebeton ring bila tua. jero siro nak jero Inggih gabungan Sapi dia. ampun. Cutet mah kesami. Jero Kesami ampun jero nggih. mangku kawin Nggih, sama sama tamlang. Semua Pak Sampun Wardi make. dan pun. jero Nyaring. wa Nggih, matur suksema niki majeng Pak Wardi pe ring tamlang nggih. Inggih sani makin kentenang demun informasi yang demun Janggalang demun. topik nih Topiknya. kentenang terkait Nah, dengan niki megawak-gewakan. mangde keuningin megawak-gewakan niki khususnya sane wenten ring buleleng Ring buleleng, duaning nenten ring buleleng kemanten wonten tradisi megawak-gewakan kene. Niki ring kintamani ring kintamani wenten megawak-gewakan sake wonten filosofinya sane berbeda. Nah niki sane ring buleleng punika ngawit kawentenan napi tradisi megawak-gewakan iki daweg pengadegan ide Prabu ide anak agung Panji Sakti keberak Panji Sakti. Daweg punika raris ide pacang napi aseng megegebuk ke Belambangan. Nah niki prajuritnya katanya banyaknya saya ada prajurit puniki keajak mau solahan puniki tradisi megawak-gewakan disampuni bakatanga ekornya ke ikut nih ikut nih bakatanga ke nih Sang Prabu kalau itu banyaknya ane dados banyak goak ke metaken ke napi sani pacang patut laksanang tiang anak deker radis ide anak agung radis ngutus ngiring gebuk gumi Belangbangane. Nah ke jadi filosofinya ke penyemangat ya. Diberikan semangat untuk prajurit untuk bertempur gitu. Nah itu sebenarnya filosofinya untuk diboleh. Nah selanjutnya makin seusan pun ke sangatnya Pak Pipit nih gua cari anak pelalian megawak-gewakan. Nah doani pidan daweg tiang nu cere lapangan tempat bermain ke liwah deh. Ya jadi bukan data ini juga. Jadi pusing di lapangan nih. Nah sehingga semakin menyurut. Nah kewanten niki ring Panji dan ring Panji karena itu merupakan suatu tradisi khas Panji punika raris senangkan manis ngembak api senangkan ngembak api punika nggih ke pentrasang megawak-gewakan puniki filosofinya gembira telah sampun puput ngelaksanang catur penyepian. Iya. Yang cara garis besarnya ini termasuk permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak. Bahkan sekarang udah anak muda juga anak muda ya pindah nu ceri-ceri yang jadi bu anak-anak muda lah. Amon Pak Tam-Tam sing dadi win. Busing dang mulai begini. Nah, megawak-gewakan ini ya diinspirasi oleh seekor burung gagak atau gowak bahasa Balinya yang sedang mengincar mangsanya begitu nggih. Nah, tradisi ini terlihat unik pada masa sekarang di saat permainan tradisional banyak ditinggalkan oleh kaumnya sendiri yaitu anak-anak ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tam-Tam tadi lapangannya disuwung ya nih. Nah, makanya ngon HP pelalian ya nih. Itu kejang main game ya nih. Hake wonder patut ini lestarian walaupun dan sesaya ada kan. Nah ini cara makin di ngembak api ini ke pasti ke pentasang ke ring buana kerta. Ini mungkin sampun anak muda-muda wenten harus anak-anak muda-mudi makin yang kecuali nak lingsir-lingsir yang tadi. Nyana takut ulung ya labu. Sing dang mulai. Biasanya itu kan musim ada hujan atau napi harusnya becek. Seru gati. Nya ada ikut.
Aku bini Nah, pipit adik kode. Bi, Weh, yang semangat, tukang insur ya. semangat tuh. Semangat Pak nih. Lakar ngincer ikut. Be, yang sengnya ada di ikut ikut nun gitu. Nah, malih bos malih lanturang ge Angge inget malih bos indik lanturang, meguak-guakan kenten ge sani mangkin sangre dumun niki semeton saking Tajun nggih. Pak Geroda Pak ge. Geroda gering Tajun Wih. niki. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Wih. Geroda. Wih. Teman ganti nih. Demen ganti. Bahkan di Tajun di sing ada gua kan. Sing ada gua akan no. Miong-miongan deh di Tajun. Meong ale ale jadi jadi kule. dodo. Bikul gede-gede. Win maka. Jeleknya kerang gating ngerusuin. Kalau udah ngalih. Yo ngecok ikul. Nah, Nah, jadi ngecek Pak Geroda demen. nah, anggang niki Terus nge, niki. rambangan niki nge Pak Bayan. Nggih. Tuh ramakane dikirimin di WA tuh pesuang Pak Geroda kan. Aja nih sinumiane pertama tuh teh angon males Bu Eka nih. Tuar dadi ban ngelenang. Uduh Dewa Ratu Agung Wiakti jek tanside antu titiang inggih mangeng sapang. Mana titiang buka jani Pamekas jek sampun ditungtung kenehe wiakti sanside keles pemekasane Bu Eka. oleh ngecarik bangen kangen Kade rase wit kantun cenik wiakti sampun kekenah-kenahang. sampai kali kayang jani Jantos tune jani tu kadi dewa subuh menek de nu masih wakat kenahang. patang lemah pegadangin Kade rase peteng sing ndang pules jek tetep pegadangin ni dewa. ade rurunge cara curut Kumanti beli jog cara nak butuh yakti. Tuh dirurungi ngangin ngau ngajeng ngelot tuh ceng karuan tujuan. tuaraten nongos juman Mawinan tuh kade titiang yakti sing nau ngoyong juma keto nyanto adi. selantang jalan lempo sedih Di subane adi cara nak las takening beli be jog di selantang jalan beli jelempoh nangenin kaslihan gitu adi. adi ayu durus picaya ngamareng titiang
awinannya tuh adi beli Cina beli ngemasin padem yang tenadi tunggu baden dewe beli suecanen beli adi ini Adi sedih gati nih, lagi lagu patah hati adi nih. galau Pak Gerodak bareng nih kayak gini Pak Gerodak. Aduh, Pak Gerodak sukses banget niki Pak Gerodak. Sampun Nggih, ledang nggih, ngertepin nggih. acara Nggih, puniki sukses, nggih. Pak Gerodak. Nggih. Kan mengatur dulu. Beli tam-tam kide. mangke dumun niki wonten sane pacang lintang niki pebesan kenten niki nggih dumun Oh siap sayang nggih dumun dulu niki. lurus wenten komo sane lewat. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional. Loh, ilo. Engcolin subet tengah ini. Aing mekolone meseh. Nah beli sabar jo bedik nih masang senteng dogan berangkat beli Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura? kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang? Loh, orang ini menah. Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Keliden nganggo baju bahan tipis-tipis kekini, lengan gantut, kamen gantut. Nih nangaturang bakti, boye ja acara kontes selebritis, ngerti lo? Nah beli laman kita antos jab beli tiang lakar mengganti baju malu beli. Is pocol bana beli baju baru. Beli, ayo berangkat. Wih, ini mareng kades Bali sekenan. Meng, enggalin menek. Tekekang isi bangke yang beli ini loh, pangaman. Nah beli. Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain. Iki semoton di tiang sareng sami kantun ring acara SLJU Iu sedang berjaringan, nggih. Iwau sampun nglintang nih nggih gumagwa-gwakan. Jadi cocok gati beli tam-tam dadi. Cocok dadi tukang burunya ya. Nggih, niki wonten malih semeton niki sane Sani ngeranjing. Durus Om Om Swastiastu. Swastiastu. Pak Wayan. Nggih. Inggih. Sire niki iring titiang. Radionya kentena. Aliten demeni volume nih. Angkin sampun api. Nggih, Nggih. sampun. Sire demen saniring tiang niki, Pak. Ring buan dalam itu. Oh, ring dong. Aja dulu niki ya. Cakep ada itu. Inggih Ji. Dulu saji. Pak Wayan. Tiang. Niki jadi nyoba niki karangan isir tahun 60 nggih. Nggih. Ngeninin jali dapur tahun 60 nih. Oh, dapur ya. Nggih. Ai nggih dulu. Tegesin langsung wirasa nggih. Oh, nggih mugi-mugi keni andu tiang kene. Driki. Ade. Itu Pak, suruh aja sini. Mabungut tinggal. Sudah. Aji tolong panca pergina napi mau bungut inggah di gitu dedingnya.
dan ada anak membungut linggah. Nggih. Wenten punika bungas utawi bungut nyani punika linggah Sai ngama semua. Boleh tuh. Encan mari setatu to warisipun nade utawi ngamah semut Megidat warmatna. Ada gidat nyane kewale sing ade tenasipun Luar nyane ada gumi. Nah aring dur gidat nyane itu ada lantas jagat Luar gumi ada pase. ring dur gumine punika raris wenten punika toya Suara nyane magruduga. Nah suaran nyane punika jeg ngerudug ya ke pekebiur-biur Luar pase ada bintang. di dhuwur pasih punika wenten raris punika bintang Luar bintang ada jelije. ring dhuwur bintange punika wenten punika malih celidik Jelije. oh wenten punika jelijih Anto tuhu ngamar tanin wong sejaga. maka jatinyane punika raris saneside ngamertanin jadmane ring jagate puih ajan iki becik pisan iki pit Nggih, Haji Tulus semua. aja tulis semua kene depit geninge mari tuh ada tuh bungut nyane linggah Bungut linggah Mimi. mbok itu di bungut itu aneh ketuang tuh semut semut ini sang ini jalikan jalikan itu ada bungutnya gede mau bungut tadu di aneh beten tongos nih iya mau mangsa apa deh sang ngono misi api nah di iya ngelagi dat kalau sih metendas itu yang tahun ini kan gitu ada gidatnya Sing metendas. kalau sih ada tendasnya Tendasnya payu. di duarnya ada gumi ada jagat tuh tan bilangnya payu gitu mulut pawon terus ada punika jagat itu payu payu itu di luarnya bisa pasik di luar itu raris wenten bintang kukusan gitu nah di luarnya itu ada jelijih jelijih beras Beli tam-tam. Nike cingakin sawitrani rauh nike sapa napi nike. Ini dados Sering jabe. dados napi Dalam niki lijoh ragane sampun kenten sampun rawuh mriki. nggih Tan kenapi rike mantan ring kursi sana. duru ngeranjing Nggih. Dalam niki nggih saking doh mriki kereri Nggih. kenten nggih. dados Nggih, genang mantan rike nggih, rike mantan di kursi sebelah nggih. Inggih Bapak Oli Jijin niki uningin. Nah, oh saking Tamlang niki Bapak nggih. Nggih pedalam pisan niki. oh sangsit sangsit. duru Beli demen Pak nggih. belinya demen Pak nggih nggih tiang Pak tam-tam nggih Inggih, ampura demen di tiang metaken sire niki parabe Pak. Pak Wayan Nuragia Nuragia. sangsit napi niki Banjar Banjar Semeng. Semeng nggih semua nggih Yang menyampaikan pesan nggih
Janganlah ponakan Bu Madi. Nggih. Sampun napa niki acara CJO niki? Boya je mapang pacang aduh Bapak, iki enten mangkin demen niki nggih. Nggih, nggih. Kadut hari dengan dua nggih. Oh. Pan pun mati. Terus kilimu salam lagi seperti digugah di Oh, kenten. Oh, nggih, nggih, nggih. Bapak pacang metembang mangkin? Ya, Bapak Pacang nyarengen. bisa menggending nih. Oh. Oh, nggih suksema Pak Nurage. Pak Nurage sampai doh mriki. Apa tahun lebih udah mendan. Oh, nggih. Nggih. Punya kentan niki. Nggih, nggih suksema. Nggih, suksema nggih. Niki ampun pisan. Nggih. Durung. Suksema niki Pak Nurage nggih. Karim. Mending menang prapadi tadi nih. Dados. Nggih dados sapade. Dados. Nggih. Kawitan napa Pak? Ada nih. Jangan sebelang peteng jalan genten. Oh, nggih. Nggih, durung Pak. Mangkin ampun keluarang. Keluaran. Niki. Ampun. Nggih, durung. Nggih, niki ampun Pak. Langsung wonten ampun. Dur manggale prarakina Yesu cita Mawosane barak bieng wiyakti munung wing tate wedanan prarainyane Sang Suci teh. Sawo sema ngwacen tulenges Eri sampune usan kengin ngwacenin soale patre. nu mudang madingang Kanton raris wiyakti mulak malikang mudang madingang surat pun ke kangge nyaruang manake bimbang indike punika anggene wiyakti inggih nyaruang buat do manah nyane kadi bimbang. ngandike dene subudi Kekantenang kade asa punika raris aren nyani Sang Suci teh inggih ngendikeun makin ide Sang Bagus Subudi. dosu cita danyak letang munyi Uduh ade Sang Suci teh inggih de pesan nyantoi dewa jantos jeung buju padat kebelet antuk punika satu kitu nyanadi peuy nggih pecep pisan Pak. Pak Wayan Nuragi kenten nggih. Nuragi. Pak Wayan Nuradi Oh, Nuradi Nuradi. nggih. tut hari ini ke ponakan Oh nggih. Sana ngirim salam Pak Mangkun. Oh nggih. Yang dia nyambiang sama. ya jangan seperti digugah nih Nggih. Oh nggih. Nggih, Sukses mangkin semua, ampun Pak plong Ayang. Pak nggih, sampun Oh, plong nggih. mangkin nggih sampun tersampaikan salamnya mriki Nggih. nggih. Inggih dumugi amore ngasin tieu kenten nggih. 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 Sukses niki Pak. Pak Wayan nggih. Semeton sanitiosa niki sane ring jero geri puri soang-soang niki moali sangre niki semetone kenten nggih duane niki nalikane terus niki berpacu inggih terus kemanten mangkin terima demen Om Nggih, Swastiastu sukses semua. nggih. semua nih kayak Nggih. Sangre demen Pak. Om Swastiastu sire niki cenah ngareng. Swastiastu. Nggih. Lurus. Om Swastiastu. Halo. Ya Bu Adi niki. Bu Adi ring DJ niki Bu Ring Adi. niki Bu Adi. Tiang saking Klungkung. Nih Bu saking Adi doh. Kelungkung. Ibu Adi saking Kelungkung. Serombotan ki. Serombotan kangkung nih. Terus niki Bu Adi. Dulu Bu Adi dulu jangan jagi nyarengin. Nggih, tiang jadi mau pauruk niki. Inggih Bu Adi. Nggih. Ibu Adi dados nike Ra- radio nih nike. Swastiastu. Nggih.
ring telepon mantep. Nggih. Inggih kawitan ampun Ibu. Nggih, nggih. Maring klungkung madag nateng. Kacarita ide wiakti nyeneng agung iri kering Semarepura ring kelungkung. Seri dalam ketut Boyetios kawentanan ide tabik pikolon ide anak agung ketut plesir abe pate Arya tangkang raris ide punika kabeh antuk pepatih idane Arya sangsang ring kertelangu emapuri purin idane boyetios wantahir kering kertelangu maduwe putra hasiki ring panyenengan idane raris memputra ide adiri tangkas di madeng ka putrane dane boyetios wantah wiakti tangkas di made pun kekewastanin bagus kadi yang semareng Yoan buat parupayane dane wiakti dahate ngapekik wiakti ya soladane satu bukti anut pisan munwing tate laksanani dane wiakti sadu malike wiakti peranyan tur sadu budi aji ibu lintang sayang maring dening kade asep punika putrane Aji kelawan ibu nide dahating sayang ring ide wih ampura seksemu niki Ibu Adi. Ibu Adi saking nggih. Bapak Tantam sareng Ibu. Nggih, Ibu Adi ring klungkung nggih. Sering-sering yang berjarikan sering-sering sarengin nggih. Yang yakin megatre majang ring Bu Ayu seputar Bu EKBB. KBB tan munggah mangkin nggih. Seputar munggah Bu Ayu. Nggih. Iya, seksema. Nggih, seksema Bu Adi. Saretan ring kelungkung kenten nggih. Malih sikin ya wenten Sira nike. ke bande antuk galah nggih. Nggih. Nidang munggah bina besik adi. Patut pisan niki nggih. Mersidayang munggah malih hadiri ke manten. Nggih. Duaning niki sawitrane ring studio sampun ngepah niki baca. Om Swastiastu niki pilih hutat nggih. Halo. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Yang WKBB. Nah. Aduh, be baru pas ada. Bu Eka uli cuni antosan. uli busan antosan. Mencet. Oh, nggih. Kurang wenten kalah mantan yang seorang Bu Adi. Nggih, wah Bu Adi Ampun siapa nih ke pacang balas dendam katanya. Niki nggih, kalah ampun belasnya Pak Pipitnya. Nggih, duru Beka. Beli tam-tam, Dia? boleh pang pateh Pak Aryo Tangkas gitu nggih. Oh, Arya Tangkas iki nggih. Hari sansa kau orang. Oh. Nggih kawetan titiang niki. Ah, nggih. Jelas dalah nggih. Ring dalam sida karya niki manggen Mas. Mangke nita wajah Inggih, kacaritane mangkin ide pacang ngelunganin. Nyalahen lampah di Bali. Ngelunganin ke jagat Bali nyelekin pidab-dabe sane wenten ring Bali. Kocap maring Bali Raris kaceritayang kewentenane dane ari sampun wenten ring Bali. Sampun janak madan Sampun kakukuhang wiakti de nyeneng agung. Nanging ida durung datang. Sake wanten ki kewentenane dane durung raris manguningin. Jagat Bali dijake nika Inggian ring jauh sampun kekukuhang ide mada gagung ring Bali kewanten ide punika durung nguningin ring dijegenah wiakti Bali Dwipe punika. Nih. Ampun Beka. Nggih. kalah niki sampun telasnya Ampun pisan Bu Eka. Nggih. Suksemu Bu Eka. Sama nggih Bu Eka suksema niki penelpon peniuntar Pak Slamet ampura demen niki ten nyidayang ampun niki sampun telas niki nalikane malempos nalor wenten narasumber sampun nggih radu ide dane para pamirsa para pangrenge arawi iki duun jage andegang titiang dewening ke bande anduk galah rades makirang langkung atau titiang nunas genggerene sana ampura elingang sane benjang SLJU margi kewanten lokalan ring di Singaraja. Puputan sampun atau Paramesanti? Makin sinep untuk Paramesanti. Om Santi 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 Om